مد بكم سعيد يا حواسا تجاجلا سباك مد بكم برسيسا سينا دحسنا سبسا برسيسا سينا دحسنا سبسا بقنور فيه طول قمني في من الكاني قمني في كروف النهر الدقيق الدامني في كروف النهر الدقيق الدامني في كروف النهر الدقيق أكبر بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجل الله وبلين كن يخبجم توتا وردف توتا في أمنتي إسلاماتي في سينا ورمولا بقربين قلت نديبسه الراس برنوت فيا خلقنا من التهاج مسن برنوتا قالي سن الرا خطا سقلتمي سديتي الرجرة خطا سقلتمي سديتي الرجرة بروني الرانتناتيس خطا سقلتمي سديتي خنا خيستي بقلتو تكا وان لا لنسي جانا كان بريد وما ربي خان إجمانو قولالت أكان قرتي دعوتو فيتو بريدة أجائبا خوغو نياتنس أكان مئاو برنوتا سنيتي مال سيوخ جنو تاتي مال جاما يقال جن سني أكما نمني شفتنو بيخوتي الرهدو آلما خيستي بقلتو مكان سيدا أناناس جأمتو الرا برنون خينيا برنوتا أناناسي أكنما أفان رباتي في أفان الدادات إنجليش قفا خيستي مقابرا قومالي أكد ولا أوروبات اللي أناناس مجانين دوبا برنون خينيا الرا برنوتا أناناس دوبا جوزا قدني يوخيو عسيرا يوخي تفا قدني دا كنيتما لغو akkasuma takkaa hojii cirannee nyaachuu malee maali dhiroo bu'aan isaa kaju'uun dhabamu. Barnoonni keenya irra barnoota ananaasi isumaan namaas wallaanuu teenya. Ogeessa fayyaa jechuun xabiiba jedhanii namni gartee beekumsa barnoota fayyaadhaa qabu jalqaba duraatti Ibnul Qayyim baanu rahimahullahu ta'ala kitaaba Nabawii keessatti akkasuma haakimman cufti wanni jedhan jalqaba duraatti barnama nyaataan nama wallaanu jechuudha. Nyaata namaa tolchee nyaata akkanaa nyaata si ta'uu nyaata akkanaa nyaata bareedaa waan akkanaa nyaadhu jee kanaan nama wallaanan dura kanumatti gartee egaa qoricha adda addaa yookiin qorichuma tokko hawwisii kennuun duratti nyaata kee jijjiirradhu ati akkana akkanaa qabu waan akkanaa nyaadhu waan akkanarraa eegami jedhanii nyaatuma akka tura namaa wallaanu jechuudha. Itti aansee san bira kunnee yoo ka barbaachisu taate muka tokko yoo qoricha tokko namaa kenne kana nyaadhu yookiin dhugi je'ee kasani nama wallaanu yoo warra magaalaa yookiin warra gartee biyya gurguddoo bakka takka walitti galtee jiru ta'aa hedduu nyaattu taate malee suni waan adda addaa waan nyaataniif dhukkubni isaaniillee isaan keessaa baasuudhaaf qoricha walitti ida'amu sanitti haajama jechuudha. Kuni kana akka ogummaatti. Kanaafuu ananaas yogguudha ja'an isarraa yoo xiqqeessine hanga bu'aa 17 irraa ni dubbanna. Gabaabsineetu kun gabaabinaani bu'aa inni qabu dhukkuba akkam faa wallaanaa karaa akkamitti itti dalagatanii ananaas yoo namni gartee gaa hin beekne jiraate akkaataa dalagama isaa karaa meeqaan irraa fayyadamaa namni jira
nuti alama keessaa hin jiru jechuun ni dandeessa gaafan si hime. Karaa meeqatti irraa nyaachaa jirta ati karaa meeqatti meetti fayyadamaa jirta bu'aa isaallee yoo beekuu baatte mi'aawu akka arabni baantu ladhiidhi jedhanii waan mi'aawu tokko jettee yoo nyaattillee karaa meeqatti itti dalagataadhaa jirta. Lakki ani sumaan cicciree akkasitti gartee muradhee akkasii nyaatu jira kaju kanuma hedduun takka lakki juuzuma isaa ka tolfame saniin dhugaa jira. Kanumaa maal bu'aa inni qabaa rakkina qabaatillee rakkina akkam qabaa je'ee namni gartee beekuu qaba sagalee ilaalaa jiraam. Kanaaf ananaas karaa hedduutti irraa fayyadamna. Tokko asiira isaa yoo juuzab beektus isa daakame kanii bishaanitti hidhaatanii dhugani. Kuni tokko karaa biraatiin isuma jiraasan ka cirattee jalqabattu kana namni gartee qaamarraa duugeetuma ciratee ka nyaatu sani waan duydu sanillee darbin waliidhaa jabeeffadhu guyyaa irraa barnoota kana yoo dhageeffatteen booda quncuma saata gartee qocaa fakkaattu san qocaan beekaa baadiyyaatti hin dhalanne sanumaa hurraa lafa darbitee hin dhiisin sullaa ganama seentee maaree nama gootii miti kana numa baradhu irra kanaaf tokko cirataniituma akkasitti akka gololleetti akkatti magaanuu murabbaa jedhanii jiifamee wanni adda addaa godhamee achi keessa haala sanittis nyaadhama cirameetis tolfameetis jira gurguramaa kabiraa jiidhaasaa godhaniiti kanaas namni akkuma waan biraa juuza biraa dhugutti yookiin yoo asiira biraa dhugutti dhugaa kana malee karaan biraa hafee yoo jenne karaan biraa shaayisaati. Shaayisaatis fayyadamuu qabna. Ananaasillee shaayii qabaa jira. Ati shaayuma takkitti beektu san keessumaa gurraatti malee shaayii akhdar yookiin giriina jensillee beektuun si'a. Duratti irraa daawwitfaan dubbatu san maqaan mootiidharra godhamee biyya namaa keessa gartee biyya siin irraa ergamti jiru. Amma siin sodaannee huja kun. Isaaniitu waan kabaa isa waan fakkattu hunda nyaatee dhukkuba rabbirraa haa deebisu. Namni waa hunda akkana waan takka baasanii qabanii waa cufa waan kun meeqaatan birraan wal gargalchanii wal galche waan takka biran kutanii sangaa amma dubbachuuf hin deemnu. Duuba kanaafuu kana achitti muslimtoota meeqaatama miidhaa jedhanii rabbii waa adda addaatiif rabbiin dhukkubni kun haarayaa miti immoo dhukkuba duraan jiru. Dhukkubni gartee fayyadus koruun jedhan kuni dhukkuba marrimaaniiti bar qooluunuma san inni hayi haruma argamee ukasee hunda bamu mar. Hangam takka irraa dubbatan bara 2012 inni uchumaan duraa hujiraa kasin nama meeqaatan 18 hangam addunyaan irraa ayyaa jirti gaafa saniisi biyya adda addaa keessa gaafa sees argameetuma jira rabbi irraa nama haa baasu. Kana maaliif dhukkuma marrimaanii hundi jedhanii eegala akka diibabaa burriisi godhee waan adda addaa yaani yaasinsaan rakkina meeqaatan fida rabbiin balaa adda addaa gartee namaan gorsuu haadha waan adda addaa nama buusaa rabbii irraa haa deebisu. Kanaaf isaanillee rabbi haa qaceelchu. Kanaaf duniyaa irratti balaan adda addaa ogguu nama buute nama gaarii fi hamaa hunda walumaan qabattee meeqaatuma keessa jira meeqaatama addunyaa namarraa iyyaa jirti biitti adda addaa hundinii kanarraa yoo inni achiin deebi'asan bira kunne kanaaf kana horaa dubbanne hangam takka kitaabni beekatu irra kaa'amee wanni adda addaa jirti. Warri gartee waan kanarraa sodaattanii isaa rabbi naga nu baasi jechaatuma keessaan isinii godha shaayii gurraattii sanfaa yookiin giriin jedhan san magariisa sanfaan sanbira kutanii huruda takkaahuu kurkumisa jedhamu fa'aa heddummeessaa nyaata keessatti dhukkuba meeqaaf dawaadha wanni kuni. Kana tabalaa yaa rabbi nurraa deebisis jedhaniitu. Akka kanarraa naga nu baasi jedhaniiti. Kana bira kunne sadamma isa dubbachuudhaaf miti. Maaliif shaayii namni gartee shaayii adda addaa muka adda addaa irraa baafamtu muka tokko qofa beekaa yoo egaa akka addunyaa irratti argetti kanarraa amma ananaasumatti haa deebinu ananaas gara shaayiittis irraa fayyadamu jiraanna suni dubbatuu taatus yeroo biraati tagartee dhukkuba adda addaati. Kanaaf ananaas jalqaba duratti kitaaban fayyaa keessatti
وقيون فيانا وقرات بطن. الأناناس مشهور وهو نبات عشبي صغير جدا. مو إني خني مخاقرتي تكاتو كوكان مخاقبابا لا يوخيو يعني مريا مرقا قباباتو كوجيتشو بقلتو تكا قبابدو أكان قبابدو لات قصدد قبا دالتش يوخيو بيج علاتو جرا أصفر اللون جاني ديما لا تجرا أكاسي قصدد قبا مو إني مخاقان تكالاتي لا يصل ارتفاعه هنجوجا الإرنسا المتر الواحد يعني يو كانوا الليرتي متر تكوهم جو متر راهو تقال جتشو يوغا خاغو جرات اسمله إني وانا منغا متر تكو تكرا قديتي بيتي إني إساه الدمنا وقيوم فيالا وقال الرادبة وموطنه الأصلي جنوب أمريكا جان أما قال عالم خيسي لا بكا يجرا جيا غرتيغا كبايو خيو جيا غرتي بلغا يعني بي أمريكا راجيا خناتي يعني ويزرع من أجل الحصول على ثماره المميزة وأن نمني قرتي إسا خنا قرتي فجأسني يوخيون آبني أداقراني قرتي تجاجلنيف خوني مالف نياتو مسا بريدا قرتي كامي أو سنيفي فريسا سنيفي خوني أكما ولي قلت أناناس مخكم بريدا راتي خنا أكما جنة دالتشاتو جرا خنا برا خوني ديما راتو جرا دلائي مينو قرسيسو قصة قرتيغا دالتشو تاتو يوخي ديما سنفاس نو قرسيسي akka kanam shaayisaatu jira ijumaan jalqabuun kanattu agartanii walitti tuma foofna warri gartee quban qabne shaayii jira saabee kunamni kana ananaas oggaadha jenne diimaa sanin nu garsiisime أناناس خنو ديمان ساتيس كنا ديمان إسا خني قرتن كنا مقاد أداك أبا قزم الأناناس يعني أني مقاك أبا خنو أجايبا خنسي سما أصفر اللون جني خدر رخين جدالة سنين نمجرا كنا برا خني مش أي ساتيس نقرسي سانمني أركو شايدك أبا خنو تونس akka kana kuno shaayin siitis addunyaa irratti kan gurguramte tolfamte qarxaasa yookiin yani waraqaa adda addaa keessatti shagamtee yookiin tolfamtee gurguramti kana shaahiidhaa jira kana bira kunne asiira isaa yookiin juuza isaa kajiidhaa ka goggogaadhaa jira tokkuma fidi kunoo akka kana jechuun shaayillee jiraan hanamaa galtu ni gurguramti biyya kanaa tana biyya gurguddoo tana faa keessa dachii rabbii sumaatu guutuudha wanni shaayi jedhamtu tuni kunis amma asiira isaa kan gartee biicaa san kan namni ciratee gartee gaa ani juuza godhatee yookiin asiira godhatee yookiin cuffaa godhatee dhugu kunis kana jechuudha feetu akkasumatti irraa lagadhu nyaadhu hangam takka bareeda ji dhaaba kan isaa ka fakkaatu مخ سنوبر جن مخروط السنوبر جنيني نمني قرين مخ أكافان ربطي قرتي سنوبر يوخي مخ قداج أو مسكنا مدر برنوت سادة برسنة والفقاطع مخروط السنوبر اسم قاسا كناس نجانيني مع أناناس ومجيجو كالدنيا دو قوتو رتي كانا خانا ملي جوز نسا ونجيد آسا قرتي هاري أساسا قرأتورا أماس خطول فميجر غوغو غاسا بودرا يوخي داخماسا kuniga alamarratti kan gurguramaa hoohi kana ananaas jechuun karaa adda addaatti kuno namni itti dalagata kunis juuza isaa goggogaa isaa kan namni itti dalagatu sanii jechuudha usseetuma bishaanii walitti hidhattee ossee dhuyta dawaasaa oguudha jenne karaa kana cufatti waan inni fayyaduuf biliidha dubbachuu jiraanna kana malee maas ananaas zeeta qaba hay zeetaa sirraa baasaniitu mujiraaja
زيت أقول جنة من قرين زيت في كيس قبس لا نما ترى بس أبدا سما خنا توم برا إدانة قرت زيت إدانة زيت أنا ناس جاما هنو خنياتني نجرا متان دبتني جرا كل ما زيت ساقود دارا أكنا زيت تدي كشارا جرا akka zeetaa basuuddaadhaa yookiin asmuudii kana hundatti xixiqqaan isaa hundi tolfamee jira. Addunyaan akkanatti walirraa fayyadamaadhaa jirti. Biddeenumaa fi shuuroo fi shuumoo qofaa nyaatteetu minjiiniiti uumama rabbii kana adda addaatti dalagadhu ka. Kunoo kana akka kana ananas bifa adda addaatti irraa fayyadamna amma bu'aa isaatti seenna. Kunoo ananas akkasatti gartee gaa karaa adda addaatti irraa fayyadamna karaa kana cufan barbaaddadhu jechuu si garsiisuudhaaf. Kunoo akka kana ati gartee gaa rakkina kee as keessatti daawwachuu taa'us gartee gaa ogeessa taatee yookiin tabiiba tokko kanama gartee yaaltu taates kunoo karaa kana cufaan nama fayyaduudha qabda. Jalqaba duraatti ananaas lakkoofsa tokkoffaadhatti oguu lakkoofsa tokkoffaadha takkaawukaa hamman dubbatanii dura dubbanne ka tokkoffaa kana kaan irra jaba dhukkuba kana qofaaf jaba jechuu miti lakkaawuma jechuudha waan inni bu'aa inni qabu. tokkoffaadha tustaqdamu thimaaru الأناناس غير الناضجة لتحسين الهضم وزيادة الشهية وتزيل سوء الهضم أكلا وشربا. أناناس دركا درات ما لكويسة تكفارة مالف دوالا isummaan tunuuhu maal fayyadde yoo jenne nyaatuma akkanuma ganyaattu kanaa'u namni gartee beela qofa hin yaadu maaliif na bu'aa qabaa dhiiroo rakkina naffidu qabaa kanallee namni ni ilaala. Jalqaba duraatti isiin hedduun bilchaatiin hilallaafattu oguu bilchaatte وما أكثره في مثل هذه البلاد بيكناتنا خيس هدو من سيد أنا من الآلة قناف أنا ناس yoo jajjabduu taate hedduun bilchaatiin faa taate wanni gartee namni jirtu masan jajjabduudhaa tanarraa duuggatee akkasii nyaatuuf maal fayyaddi yoo jenne nyaata namarraa dalaysiifti. Waziyaadati shahiyyaa jan namni nyaata hedduu nyaachuu hin dandeenye fedhuu ciratee asiira yookiin juuza san godhatuus ogguutaan akkanumatti nyaatus namni nyaata fudhachuu hin dandeenye waan nyaata nama banaati khineen akkasii fi guurtuu san firraa dhiisii waan uumamaan jirtu san waa takka illee ittiin eda'in kana usii nyaadhu. Kunoo laallala. Ani gartee nama da'iifaa yookiin nyaata nyaachuu hin danda'u kana waa takka illee kanumatti garaan kiyya naquufaa yoo jette kunoo kana. Sagalee yoo toluu baattee takkaa'uu walitti hidhamtee ka ani maduura guyyaa maduraa faatti ka jiraattu taate Abdullahi Halaalu namuu gartee beeksisuu qabdanii gaariidha gaarii miti. Kanaaf kunoo ananaas wanni inni gartee gaa fayyadu maali yoo jenne waan nyaata namaa banaati. Juuza isaa oguu magaalaa dhayite bitadhu galii wilii takkaa jiraasaa san bitadhu hawaa takka ittiin hidhaamin san teetii ciradhu sii nyaadhu yookiin cidii daakkadhu nyaata sii banaa kana malee watuziilu suu'a alhadmi nama numaa gartee nyaanni yookiin irraan dalagamne takkaa nyaata gartee hammeenyi nyaataa jechuun waa'ee nyaataa rakkina qabu ka huma nyaatuu hin dandeenye kanarraa kuchiifti. Ni nyaatan juuza yookiin asiira godhataniiti cuunfaa godhatanii dhuganiisi. Kaduraati waan nyaata namaa banu waan garaacha namaa gartee dalaysiisu jecha. Inni lamada إن الثمار مقوية للجسم لذا تنفع عند من عندها مشاكل الرحم. إن الثمار مقوية للرحم تقامات الدفاف جرا ولي قال قاماتي فرينتوني وان هدو قدامي سأل الآخر جبيسو جيتشو ركنا قرتي اتجيرو خراخو تشيسو أكم قرن قبو متنان كنا في قبو متناني تنافو نما قرتي ركني قدامي سا ركنا قدامي سا دلالين قرتي يعني مشاكل يوخي ركنا أدى قدامي سا رحمت قدامي سي ركنا هدو قباتا خنا شفاف أنا ناس نياتمان اتهافا يدمتوف maaliif waan jabeessu tokko waan dhukkuba adda addaa irraa hojjeessu jecha numa dhuganii kunoo dawaa gadaameessaati jechuudha.
juuza isaa godhadhuuti dhugi takka akkanumattuu nyaadhu rakkina gadaamessaa kana udoon hin jenneen duratti waan gadaamessaa fayyadu jechuu gadaamessa dhalaadhaa. kuni kana inni sadaffaadha ثمار الأناناس الناضجة تبرد وتطري والنسيم بواقبته مالك جوجان فرينتوني وان قامنا ما قبنا فيدو في جيتشو يوكا قرتي لما التهاب جاني بالبلي أداهم دي تجرو قامنا ما جيل آخا قوتو جيتشو في فون كم تكبريت ها وان قامنا ما جيسو توكو جيتشو وان قامنا ما جيسو كناف فرينتو والنسيم فيدو مالي وجنة قامنا ما تجيل آغوتي أكنا جيتشو وان قامنا ما قچاليسو توكو جيتشو كنا اتفيدمو قبنامني تبلشات جيتشور أبر إني أفرف على ثمار الأناناس فرين سيدات هدون قدون توني أناناس تبلشات الناضجة تستعمل لتهبيط غازات المعدة وتقلل من حموضة المعدة أماس لكويس أفرف على دفيتنا كغارتي جبابنان أكغارتي كلمة قلتتي همي برقطة أنا ناس مالي دواله وجني مالي بقول أكل وان كان همني نمني دانو ومن يعني تنخيس فيات جرجت شو بيخيت فيدا مقام لا كنينا دادا خطول وانا دادا خطول شمبر وان كان راغورنيتي أكسيتوني دادا بافمتي تولفمتي أتي خلا غايو جل قبومتو بيتي فيدمتي خن مال يداو خلافو مالي دوا جني لكوي سفر فالتي أنا ناس ركوبا قرتي حفورة جاني قرا خيس جرو بخوخا غازات المعدة جان نما هدو قرتي ركنا قوچو مالا خا قرانسا قرتي أما بخوخا أولو في حفورة أداك أبو أماس نما سنجيقوك أبو عندك حموضة أقو جان لنقا قرتي أسيت أول ديما أولتو خنانا مرة قرتي خدشيفتي دوا سنجيقولاتي دوا قراچاتي جيتشو هانو قلو qochuma namaa waan gartee duraanuu gartee waan nyaata namarraa dalaysiiftuuf waan singigoo namarraa hucciisu takkaahu bokokaa yookiin hafuura adda addaa kana namarraa hucciisu jecha. inni shanaffaadha ananaas maaliif dabaala yoo jenne يعتبر عصير الأناناس مهضما ومقويا للجسم ومضرا للبول. أناناس وندواتي مالي وجن آسيقلو لكويس شرف فالتي إسا خنا جوزة قلت جوخل إدوتاتي جوزة ساخة الفميجر يوخي عسيدة ساخة الفمي با فميجر قنا يوخة تدلقة تتاتي مالف دوا بوجان وان نياتا كما درانو جنة نياتا نمراد ليسيسو لا 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 أسير مولي فرأتم بيتو خمتو ربوا قبا خمتو كنا لا لا مالف دوا يوجن waan gartee nyaata namarraa dalaysiisu ammas waan qaama namaa jabeessu farree fudhufaa jira jechuudha. Qaama namaa walii gala waan jabeessu ammas waan fincaanillee kanumatti namarraa dhangalaasu tokko jechuudha. Namni gartee rakkina fincaanii yookiin fincaan isaa dilas gartee durra hin dhangalaane gartee taqxeerul boolu jedhanii fincaan amma keessumaa namni cuftuu yookiin dhagaatu takkaahuu gartee gaawwan akka soogiddaasii wali qabamee jira jedhaniin خفنتان ساخنا قرتي أكا قارتي كرايا وقرو بربادو خما أما قرتي من سقرا يوخي من فنشاني تديمو تكشم بري قولي أتي فينا كاكاباتنو ميقاتمي دفمي جرابر دوبا والركسي أسير أنا ناس التابو باني مقالا باتو بيتدوتو مقالياتي ولو خانا جيتشو وان قامنا ماتي جبيسو أكنا وجه فنشان نمالي وانا مرة باسو وان نياتا نمرة دلسيسو واسدفا بكتكتي من هاخر من قرون إني جهفالا يستعمل عصير الأناناس كمضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات عصيرهم مالي دواء لا يوجد نمني يوخلو قطاته جراثيم جاني وان رامو وان تدكشو يعني البقبي يوخي وان أما ولد كشوا مولى لتجانسن كان هنداف دواء أجج وان جدارة يوخد آبك يعني قطشما خنفا خيستي دبا خوريك الانغرتيزيا خمل جاني خمل المعدة جاني جوجو أدى تكالوك أكلا خنا كقبدلا القطشمان حيوان شفاتو مربي خنا
achi keessa waan hin baane fa'aa jira as keessa goone tortortee wanni adda addaa lubbu qabeeyyiin daara gartee qaama namaa kana qochuma kana fa'aa irratti waan adda addaa hidhatu raammoo adda addaa kanaaf dawaadha kana namarraa kuchiifti jechuudha. Ammas بالبلاد أدات في دواء الالتحاب وجود جنكران ما خن خيسة وأنا أدات عندك التحابات في المعدة التهابات في كذا إيه وانو ما قرتي أو يوخي بالبلاد أدات جامو ركنا يوخي مدى أدات الرادف إيه التهابات يجون هرايا متي بيخ مختصرة تذكرة إمام السويدي خفاء ودولال تاني أجائب ده كتاب بنشوف تكسم قبا إيه ركنوا ما قتشوا ما خنا هو دو تشلال تاني أجائب ده وحنقمتك التهابات قرحة المعدة التهابات المعدة ركوبات دا قوتشو ما خنا خناف يا ريت وقاتي خناف وني دلقمتو في سيمالي وجاني وان دا قوتشو ما خيسد تولي وان اجيسي تكاو اكا غلالا سرا فودي قوتشيسو جيتشا خنا اني تربه فالا يقلل أسير الأناناس الإصابة بالسرطان ويفيد في التهاب المفاصل ما لبدا ولا يوجني isa nyaaddu ananaas takkaawuu juuza yookiin asiira godhadhuuti cuffaa jaamu san godhadhuuti kanteetti dalagadhu maaliif dabaala yoo jenne wanni kuni akka namni dhukkuba gartee goflaadhaa jedhan san yookiin kansar yookiin sartaan jedhamu san dhukkuba akka harboodhaa jedhanii sartaan jechuun qeejjabuu bishaan keessaa takkaawwan miila akkasiisan gartee qaama namaa keessa godhatee dhukkuba addunyaan irraa iyyaa ooltu kana akka namni kanaan hin qabamne waan godhu jecha. Sartaan jechuun haarayaa miti bara waan dhukkuba hangam takka beena hangam takka duratti irraa kaasee jira. Kanaaf dhukkuba kansar jedhamu san ammas ويفيد في التهاب المفاصل ركوبة همنا أدى أدى همنا مثلا ركوبة وانا أدى ركن أدى جلبة مفاصل أقول جان بك أدى همنا مرة وانا ركوبه ميك آتمي في دوالا دراني دبني تبرد وتطري يعني وان قرتك آمنا ما جيسو دوبا خنا أناناس أككنا خنت بؤاقبا إني سديتي فعلا عصير الأناناس يفيد في علاج أمراض الحلق أماس ونخني جوز لسا خنو قال قرتين مني خلو قتاته مالف دوالا يوجان لا قال لكوبا لاغا ركنا أسكي سدفو وهما لاغا تنركني أسي خنا شوف أفدوالا التعاب الحلق وجان هاي لوزتيني جرا لو ربا جولي جرا كنا في جولي هندا هنا أكا خنا جيتش والاغا خنا وان أكا غارتي بو أقبو في ركنا لاغا خيسن مدفوف إني سيلفالا عصير الأناناس نافع للسؤال الديكي عند الأطفال والنقم مالي بدوالا يوجان قفا جولي أكمل قفاسو أكيب دا وجيجا أكيب خاجي غري نما جولي إذا بر قفاسي سي سؤال ديكي يعني هاخمن أنقم تك إرادو بطل قفا خدو جولي أكا غرتي لكو يوخيو سغلي لكو خفك كيسيسو سغلي يوخي خرما لكو أخج أنسان ديك يجو إذا ولو ما قالان سؤال ديكي وجوجان قفان خوني مالي وجوجان قفان غرتي قفا لكو أجاني جرو خوني شاهوك إس جانيني بكمالا برتوسيس خجامو كإنجليزيتيس مالي إنما يعني مما لتون سامالي يوجان تكفى درا السؤال المستمر الحاد مع التقيؤ للحليب والطعام والمخاطب لكبا كم قفا أكمي قفا جبا جولي وان لو يدعان تاتوس وان أباسان هكسيسو وان ياتر ديبسو فري فنيان الراياسو أكنا قد قفان وان برا خنا خبرة سجلة نعم شحيقة عالية جن سجلة قل أكا قدينا أنا كجارت جولين أبوها فرا بافت سجلة قدسي هتو جولي خكو فاسسو أكا ستي مشابه لسياح الديكي يعني قرتي سجلة لكو يوخي خرما لكوتي كولي فكيسو كسنيتي بفسن سنيف قرتي خانتي يامني
walumaa galaan dhukkuba gartee egaa hedduu ijoollee keessatti heddummaatu. Ijoollee keessatti heddummaatu. Kana bira kutee maali? Mallattoon isaa hoggaadha dubbatan. Yughayyiru lawna alwajhi fuula hunda jijjiiree ogguu qofaatu ijoolleen inda su'aal. Fuula hunda guursisee takkaahuu gartee diimeessee kana yani humratul ayn ija gartee diddiimeessee imimmaan irraa gallakkisee dhukkuba kanaani akkasii wajii ma'ahul hummaa jallaydaatti fidee kanaani qufaa akka biyya teenya qufaa qakkee jedhaniin sunis kanumarraa'ee kanaaf walumaa galatti qufaa ijoollee hedduu kana godhu jechuudha. Kanaaf dawaadha. Irra hedduu ijoollee gartee bara 5 gadii faa umriin siidhaachi gadii faa kaanitti isuma dhufaa hedduu kana keessatti heddummaata jedhanii kan dubbatan. Kanaaf qofaa ijoollee kanatti ati qofuma dallaal taa'uu imaarri yoo qaba mallattoo qaba usii asiiraan anaas obaase haa. Laagaa hunda waan biraa godhee ijoollee osiitii juuza isaa daakii fi asiira isaa yookiin cuunfaa isaatiis obaasii wosan ta'uu baatte hoo nyaachisi. Daakii fi ijoollee akkasitti nyaachise hedduu bu'aa qabaaf. Inni kurnaffaadha ananaas maaliif dawaala jenne يفيد الأناناس في علاج تسلب الشرايين والسرع وأن دواتي مالي وجن نما قرتي أما ركبني أني لا قجبني تلوف تسلب جتون شدنا مالت أبتي شرايين جتون هدا كبشان كينيا خاطرتي بيتين را مصر رفوسان ها تبرا كيس قوتا وخجون دابا ممر را رفام انت بشام بيتين را رفوسان دوبا بيتين جينا نومار را رفا أوروميا كيسا رفو يعني قرجمي دوبا وجمما كيساي مدار تشي ولك بمي روطانا بكجام تسن رفام تيري دوبا بشان تشي رفوسان وربية مصري شريان الحياة يعني هيد جروج يعني كان كانوا رامرو دائما يمر يعني ثم درا إن شاء الله نمر اللي مرون قبنو خين يجيهم يمتين خيسا مدا نتو أسكار قلنا فيدا رانجرو غناف موتوما لما درا حتى نشوفتنو غرغرات مساي وكيدتشو منانو سني ورما براتي خنو ملي مسكينة ما تطي فيدا جرابتي كان وما بتبني لقى مرمورين بانا بيه غناف إني مالف دوالا يوجنه nama gartee onneensaa amma rifachiiftee gaggabsitu gaggabaaf dawa hay dhukkuba dawa gaggabaati warra gaggabnitti jiru gosuma fedheen haa taatu obaasi gaggabni gosa lama qaba السرو صرعان سرو من الأرواح الخبيثة الأرضية وسرو من الأخلاق الرديئة جاء ابن القيم رحمه الله تعالى تبنبوي كيستي gaggabni lamuma الشيطان الرادف في خا dhukkuba qaama keessaa irraa dhufu شيطان قرآن متقرئين ركوبا قرتي ركنا قام خيسر رفو قلنا ما هم دقرتي أبتنا نجابوف أنا ناس أباسالا ونو أكخنا دوالا إني خلتو كفالا أنا ناس مالف دوالا أوجان بكا خدني خنرتي أنف دوالا جن جاباف دوالا ومرض النكرسي أماس ركوبهم نيتينا ما خغرتي حركة في خنهم دكت نمر الكوسي وخنما يتيسي ففرتيسي وان برانا ما قولوا سن نكرس يعني هدو لالتين فجنا خمن هدو غرتي إني دورة شهرية جنكوني وان الرابو هدو ندفن ملء أجيلوت يعني إنني نما ميقات ميقابا أكد إيرات تيندو ما جتشو مالف استفراغ جاني إن الرابو خني باتي الراها غرتي وما ربين الراباسخون دبسو ثاني جتشو أكنما قرأ في أسيتي خنافو يوم ونخون اتهافي ركنا فيدا نما ميقاتميتو وانبرار رأي كنجي ديغا بچيسي للميت دلتي فنين نياتي مار رابا كنا جاني كسي تبانا موني جالا تخاي خناف بكسان المو في الرأي نجاني خانمني لا المو دميسو بربادا مالا خنا ركني ميقاتلو في جتشو تناف علماء إسلام ورسولنا الله فك شيخ العثيمين كنفا وقال أقرتي فتاوى المرأة المسلمة خجام خوي سلالو دنديسا وايد على الرا خقافة ميكمي ديغا كناس ومنا فاقرتيوني
soomannee dhiinni kun akka nutti hin dhufne goone biyyaa wajji soomannee waan adda addaa irraa gaafatanii la akkuma inni gartee gaawwatti dhufe dhalaan soomanaas salaataas waa hundaa dhiiftee booda soomana qadaa baaftu sanitti dalagaddaa malee guutaan dhukkubaa fi duurraa fi san qabu wanni uumama rabbiin namarraa baasu tuni yoo kararraa meeysan booda dhukkuba meeqaatan fitti kana warri beeku ni beeka warri hojiin itti argamte ni beeka eeganaa ilmuudha ayyaa jiru meeqaatamemi ati ogeessa taateetiin beeyna malee hangam takka rabni dubbisaa jira dhiiguma sanii nurraa bade rakkina akkanaan qabee kagaggabsaa oolu kanaaf sababa ifiitti ta'e irra guddaan namaa kabiraatis gaafa rakkina irraa kan dhufu ni jira kana maaliif dawaadha yoo jenne dhukkuba humneetii namaa asirratti niqras waan jedhamu humna nama iiteysu nama dhukkubsu kanaaf dawaadha darfinaan jedhanii maarina ananaas itti dhugu ifiijiina dhugi jeyyannadhaan biyya teenya gaafa dura inni kudha tokkoffaadha al'ananaasu yufiidu alcidaama wa yuqawwiihaa maaliif dawa yoo jenna asiiruma kana dhugeet khatika shokkama tokkotti batar jeejuu humna jabaan gol lafeen ana jabaattu ilmuun kii jabaa haa ta'u yoo jetta anis asiir ananaas bitiif cirii nyaachise qaamuchaa xiqqaas maaluma dubbattaa hojii warri naannawa gartee isaa magaalaan ananaas jirtu gaa irraa bitame behe baan abdallaa gaafa akkatti as bahe warra meeqaatamii oggis irraatti bobbaheetti dalagata dhuga sii galee warra beeku suni beeku qalaa kanaaf warra aylii qabu jechuudha kanaaf maal fayyada waan lafee namaa jabeessu akkuma walii galan humna ni jabeessa akkuma kanatti lafee namaallee waan jabeessu tokko jechuudha inni kudha lammaffaadha al'ananaasu ينظم ضغط الدم المرتفع أتخوجي مشان بلا لا أول يسمى بيا فرنجي بفتيخا واتي الرجال برد ما قلت أنا ناس مقالات ننجر وهاتو ديغا تمارين خي ديغا قرتي تنفان نجر ديغا مارين نجر يتكا يا قلتها وني توهو قبدو أنا ناس dhiiga ol ka'aasan namaa sirreessaa itti dhugi la dawaa dhiigaati maaliif qaama namaa hunda reefun tana shariyaana jenne hidda dhiigaa kan hundaaf dawaadha jenneemi kanaaf waan dhiiga namaatiin sirreessoo itti dhugi ifumaa ji'i kana inni kudha sadaffaadha al'ananaasu mufiidun fi mani zuhuuri habbi shabaabi tilaan daakiituma dawaa warra finniifni qaama isaanii gubbarra yaa'eeti ittis numa dhugi gubbaan isusi bareedaa isaa kana daakiitumatti dibi kuno finnisaa fi dawaadha ni nyaataniisi ni dhuganiisi ni dibataniisi kana bira kunne shaayii reefu isin garsiifne shaayiin bifa lamatti dalagamti shaayii ananaasuma kana keeysuma isaa kana ciranii godhanii nama kennanis akka shaayii namni yoo dhuganii danda'a ogguutaan irra guddaa shaayii eenyu shaayii qaama isaa alaa kan darbin jenne ka qocaa fakkaatu kana subhaanallah waan ajaa'iba ala kana shaayii isaa kana kala tikkatti irraa duydee tarbitu kana goggoyfadhu ati keetuma sanii uchi goggoyfadhu akka shaayii dhuyda shaayiin tunuu mukumaami kuno ananaas maaliif fayyada yoo ka jennu taate شاي قشور الأناناس نافع لالتهاب المفاصل والعضلات شاي ريفون تنا سيجر سيبني ما وري بودتنا في جراتشون أبون سيا عبد الله شاي سنجر سيزي شاي الأناناس مال رادو باتو جرانجي خغرتي أما كمباني سار رابه ما يروق أبون سندبمو سيجله إيخا وروساسن كيسا بيتي باناور دوبا ربيتين خورو سادلغتو جلونو دلس دلبون كنا دغيفته تلفون غدان قبو امو غاده شي ربي غوتي منن ميقاتم بيتين خيسا وبرا خيسا جرا خلو شاينسا با قولو مسا خنا خنا دوغم كنا غرته لا مالك دوادا قرطاس غلمته غرغرمت لال قرطاس جچون قرطاس وجن خبيتي ورشكي دلغتني ميبر قرطاس عرباتو قرطاس خداري داتناني كنا جنين ولا قولو يعني وهن قني
تسي قبي سنتنا كيسة تتكاخنا كيسة تتكاخنا تقول أنيتي كنو جرتي نو شاين دچي ربي قوتودا مالف دوادا humna gartee nama dhukkubdu bilbila humnaa takkaa dhukkubbii humnaa morgaya nama dhukkubu nama meeqaatameen irra deemaa jee inuman jiru gatii tana fa'aa oguu qabatan gaaf warri carraa quluu nagaa wayji dalaga jiraa wayu akkanuma iyyaa oolu hoo duuba oromo biyya faranjii jiruutu beeka je kana dalagaa namaa keessa galtee dhaabbachaa oolee miilli ta'ee waan bira jiru duuba kanaafu morgaya nama dhukkubu wama feete tahi shaayii ananaas itti dhaabbadhuusi jetteen ka feete dhuguu dandeessaa rakkina tokkolleen hin jiru kunoo shaayiin ananaas kana teete yoo tolfatte isii karraa duyde sani jajjabaasan lafa kaayan gati ka qorachi kaadhuuti goggoyfadhu usii tumadhuuti shaayii isaa usii dhaabbadhu akka kana inni kudha shanaffaadha finne أناناس مالف دوالا يوجن زيت الأناناس مرطب للجسم ومقشر طبيعي للبشرة تهانا زين نساء وني دواتي زيت ساتي سمدرو دبرسين يسنجر سيبني خد أدى خنات الفمان ولا بريدان أدى داجرا زيني أناناس وني دواتي مالو جوان قامنا ما جيسوتك قاموا دبر يفرنجي فاقا ما يرون تنينو وانبراتي وقامنا ما وقوكي نمو وانبرا خيسا جرا دوبا رو قبنا قامكس نما غوغو سن سي زيت ساتي دي بدو دوراني وان قامنا ما جيسو تو جنلا مرتب جن ومن وتطري جنة متي فرين تو وان غرتي قامنا ما خنا قچلي كو جيدا تو غوتو كنافو زين سامال غافتا زين اناناس وني ندما دواتي بيودي بتس وان قامنا ما جيسو جيسه مقشر طبيعي جن اكنمت يعني قامت وي بخن هند سر خاصه ثم نغم ربي قام صافي سغل لا 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 وني كان سجي سغو في غوته كونيا دادا غوغا وانا دادا خن هند خن مر خاصو بتدو كنو خن زيني انا ناس كناب دوالا ان خرج فارا زيت الاناناس مرتب للشعر ومكثف له دهانا زيني سما سوني دواتي نياتا تني نياتا نياتا سمبر غوته متا وديبته وان متا نماتي جيسي akka gaaritti rifeensa kana laafaa godhe kanaan wajjin maasiis isaa heddummeessu jechuun waan gartee egaa rifeensa namaatiif bu'aa qabu kunoo akka kana inni kudha torbaffaadha shaayil ananaasi yufiidu fi harki duhuuni ammas shaayin siidhaa tarreefu jennitu maaliif dawa yoo jedhan littanxiifi jettus shaayii gartee warra xiqqishoo kana coomnetti guddatee ja'ame kana waan kana hundaa'u maaliif ananaas waan zeetan qabne jedhan uumamaan kanaaf hanguma iddoon waan qaama namaa kanallee gartee waan akkanaa kana namarraa gubuu yookiin namarraa ajjeesu jechuu yookiin kolostoola waan adda addaa jechuun qaama namaa waan adda addaa kan namatti bahe hunda waan namarraa sablesu jechuu akka kana ananaas kunoo bu'aalee hedduu kanaa kana qabaa rakkina isaarraa wanni dubbannu hin jirtu wanni inni nama godhuus hin jiru hammumaan dhuganii heddummeessaa olullee waa nama humaa waan godhuun qabu gariin gartee gaayuu heddummeessan arraba faarratti waan akka finni isaa nama baasu takkaahuu yoo heddummeessitee jette nama faagaa ni laaffisa waan muratti bateef jecha garaafaa yaasii isaa xabiidha kun waan nama yaasaatiin mi'asiiraa ananaas nyaata ananaas waan rakkina fiduu miti locii nama gariifaa gartee gaarra kuchiisee ofirra kuchiise nama haqqisiisuun fa'aan takkaa locii fa'aa namatti fiduun waan malu kana qaama irratti illee waan adda addaa nama fidu kun egaa nama heddummeessuuf dhalaan gafaan gartee hedduu jalqaba ilmoo garaa qabdu fa'aan heddummeessuun hin barbaadamu kanuma silaa isii fi ilmoolee gaba heddummeessuudhaan maaliif waan waa muratti bajanii waan waa jiisee laaffisee godhuuf ilmoolee garteerraa yoo heddummeessee namni jee jalqabatti waan gartee yookiin sababaatti ta'uu malu jedhaniin ijahaata jedhaniin kanaaf kuni kanaa miti namni meeqaatamiitu waan biraa dalagee ilmoo rabbiin uumamuu gartee gaanii uumamti jee ilmoo uumamti meeqaatu gartee dadhabe kun waan tabiidha kanaaf adanaas
bu'aan isaa akkanaati arra ananaasii wal bartan jechuu yaada abbaan Abdullaahiti bu'aa isaatis dhageessan ka duraan gartee waan kana nyaatuma kanumti takka takka bitatu malee bu'aa isaallee irraa hin beeyne ananaas wanta waan nama godhu hin qabu. Kanaaf eefumaa jecha itti fayyadamaadha namallee himaadha rakkina adda addaa nama meeqa akka qabu jira way ananaasi jira mitichi deemitu bitadhuuti gara boodaa kanuma alhamdulillahi rabbil alamin akkuma akka himu kanaan akkanuma gama duyda duubaatiin hangam takka namni meeqaatam olii gadirra akkasumatti itti dalagadhe alhamdulillahi nagayaan qaba namni hisaaban qabu himnee hin dandeenyu kanuma laafinaan akka himu kana gartee la يا المنا ما في جيت فيدمي الرف أصبرت علامه إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته